نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين، من المشركين والمبتدعين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puasin pamuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan magdirihir riziki hakatantan piapanjarinya. Tuhan nama marihala ha mga sila beriman. Tuhan nama marihala ha mga sila beriman daing ha uno-uno kamumulahan iwan kamudaratan sin dunya lawi-lawi na kamudaratan adlaw qiyamah. Salawat iwan salam pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuin Nabi kahinapusan piara sin Tuhar Rahman magpasaplag si risala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pakatiling kal alam. Lapay na yung mga sila liuran niya, iwan sin mga kasahabatan niya, iwan sin hisiusyo in namugbog hapamando niya sampay paadlaw qiyama. Mga kamaasan na mulya, damikyan ipagsarang sukul na muday sa patuhar Rabbul Alamin. Pagsukur maun kanyo katan, amuin apag invite atawakan dahing ha mga panghurmati atawakan amuin invite kami mari palukal mulya amuin lugal yari bihaon na tampat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Magsukur kanyo katan asa suku sin nakataying hog sin suara sin kami. Tukbal namo in sa salaman salam kasilasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari niya mga kamaasan sin kami, insyaallah subhanahu wa ta'ala pangayoon na to patuhar Rabbul Alamin. In bang man kita tawfiqan hawak tuini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin dimihil himiklad manyutiyo pangadjian kiyawa ding hakallam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan kiyawa ding hadith sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iwan bang mayan papagmumpaatun kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asawa bini ummat al-Islam, murah-murahan in topic sing kita nyo munasib atawakan kaluraman isab tumup akahalan sing kita ni bihaon akarna
magdaratong-datong naisab imbulan miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna inbulan nagdara sin rahmat iwan ulong iwan lipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Abulan ini in karayawan biya na sin bulan Ramadan al-Mubarak. Uno baha patut na to inangun. Karna magdurunggo-dunggo na bukon na malugay. In bulan ini amuna in bulan Ramadan. Pangayon na to patuhan Rabbul Alamin. Bangmayan kita niyo paabuton. Pabulan ini biidnillahi ta'ala. In bulan ini mga kamaasan na muhaagama Islam. Syahrus siyam wal qiyam. Bulan ipagpupuasa sinsabarang muslimin. Bulan ipagpupuasa sin bangsa muslim. Sibudakan in usog iwan sin babae. Bang siya miyawot na akilwalig pagyanon. In siya mawajib na siya tumunay. Sin amuin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna impagpuasa habulan Ramadan. In bulan ini iwan pagpuasa habulan sin Ramadan daing ha mga rukun arkanul Islam. Nakalamod daing ha mga karukun-rukunan sin Islam. Daing hasawabiyad to, mawajib hatiap-tiap bariman, bangsa muslimin, in suway siya tumunay, sin kya wajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna bang nato dihilan ma'na in wajib, ummat al-Islam, dihilan ma'na sin mga sila ulama al-usul, amuna in pagyanon ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam atawakan ma amara bihi syari' amran jaziman. Amuna in uno-uno pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan sin syari'. Dia akan sin Tuhan Rabbul Alamin. In suway tuod hitunay palindukun sin tiap-tiap bangsa muslimin bariman patuhar Rabbul Alamin. Nain hukuman niya mga umat al-Islam. Yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqab tarikuhu. In hukuman niya mga bariman bangkaw himinang sinambuok tiwayhuan wajib pagyanon dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Dihilan niya kau karayawan. Wa yastahiqqul iqab tarikuhu. Iwan patut kau siksaon sin Tuhan Rabbul Alamin ha adlaw qiyama bang mutinggalan iwan liyayuan in pagyanon pagtawagon wajib. Dahil hasawabi ni in pagyanon wajib, alhamdulillah, matarang kato niyo. Kaya na sinasabot kaina. Asawa bini, in bulan, magdaratong-datong atawakan magdurunggo-dunggo, syahru tilawatil Qur'anil Karim. Bulan ipagpatataod, sin pagbasa, sin Quran Al-Karim. Yan na sinsambat in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na may taikato tungod pakalabyan sin pagbasa sin Quran. Uno in sabda niya ma rawahu Abdullah bin Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال
Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Longsin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam isiu-siu in makawasa dayeng kallam sin Tuhan ang buk huruf falahu bihi hasana. Aun siya hirihil sin Tuhan Rabbul Alamin karayawan wal hasanatu bi'ashri amthaliha. In karayawan yan nagdarasin hangpo in taod niya karayawan ding Allah subhanahu wa ta'ala. La aqulu alif lam mim harfun. Wala kupya mong longsin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in alif iwan sin lam iwan sin mim in yaun hambuk huruf das yabukun. Sumagawa in alif ambuk huruf, in lam ambuk huruf, in mim in siya ambuk huruf. Bima'na in taod niya to in taod sin huruf. In karayawan hatiap-tiap ambuk huruf hangpo karayawan. Bima namang munalapal kaya labtik sindila mo into huruf ini aw nakaw karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala katluan in taod. Nahibutang tapabulan ini bulan miulyasin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in bulan Ramadan. Lipat mang lipat tuan in karayawan. Arwaying hadith si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Longsin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an. Basahan niyo in Qur'an. May bang tanabas sa in Qur'an unuhin amo in karahan niya. Gaytaan kita sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena bunal tuod in Quran dumatong paadlaw qiyama in siya sumafaat tumabang hataon nagbasa kanya. Bangin mano siya halom kajuljanaan, halom kabinsanaan asawab sin pagbasya ni sing Quran di hawaw sing gumi. Sumaksi iban madtukan niya tumabang. Sawab sumaksi haadlaw qiyama sumafaat kanya pagyanon. هذا الحديث دليل على فضل تلاوة القرآن. In hadith ini manunjuki pakalabyan iwan kalaguan sin pagbasa sin Quran al-Karim. Wa idhami thawabihi iwan kalaguan sin karayawan niya. Wa annahu syafi'un li ashabihi yawmal qiyamah fi dukhulil jannah. Akarna ummat al-Islam ini sumapaat bianasin ari haadlaw qiyamah hapagsud niya palom sin sulga. Sumanga ummat al-Islam bang tabyanding ataw kambyutang impagbasa sin Quran haadlaw ataw kan hawak to sin bulan Ramadan. Lipat mang lipat in karayawan sin kita. Lipat mang lipat in pahala madawhat sing kita hadlaw qiyama. Syahrun mudha'afatil hasanat wa taghfir sayiat. Bulan lipat manglipat. Iwan bulan ipagpapapas. Bulan ipagkikiparat sin dosa sim mga sila bariman. Syahrul musara'ati ila anwa'it ta'at. Bulan ipaglulumba-lumba si mga sila bariman. Ipaglulumba-lumba si mga sila maun paginisan sin ibadat pagtaat tudyo patuhar Rabbul Alamin.
syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Ibang bulan hinang sin Allahu subhanahu wa ta'ala wajib fardu pa mga sila ummat al-Islam. Afarman sin Allahu subhanahu wa ta'ala ha suratul Baqarah ha ayat ang gatus kawaluan tagto. Laung sin Allahu subhanahu wa ta'ala ha farman niya, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. In ayatin ni mga kamaasan namo, masyhur madaran na to pagkarungukan, labi awla na bang dumatong na imbulan Ramadan. Afarman sin Allahu subhanahu wa ta'ala hama'na niya kulang maglabi, Ya ayyuhalladhina amanu, o kamu mga bariman, tiyawag sin Allahu subhanahu wa ta'ala im mga sila bariman. Tiyawag sin Allahu subhanahu wa ta'ala im mga sila sawas im pangatayan patuhan. Wayroon lamod im mga sila taulisuan mag-ibadat patuhan. Wayroon lamod im mga sila bukum muslim bariman. Wayroon lamod im mga sila munafik pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Akarna miukatab sin Allahu subhanahu wa ta'ala maun pa mga sila bariman. Amuin sawa sa impangatayan makatayma sin kaya wajib kanila sin Tuhar Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladhina amanu, o kung mga bariman, kutiba alaykumus siyam, ya'ni furida alaykumus siyam, wajib fiyardu naroon kanyo in pagpuasa ha bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, biyasin kawajib atawakan kafardu ha mga sila tauna kauna rin kanyo. Unuin hikmat, la'allakum tattaqun, murah-murahan in kamu karukangan, kasunuan, kakanapan in pagmabuha patuhar Rabbul Alamin. Amuyan indeng ha mga hikmat mayta kya wajib atawakan wiyajib sin Allahu ta'ala in pagpuasa pa mga sila bariman. Asupaya maun iban tumutog in pagmabuha nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Asawa bini, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dumatong na atawa ka magdurunggo-dunggo na in bulan Ramadan, yaqulu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Lungsin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam apabila dumatong na bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maukab na in kalawang-lawangan sinsulga, bukunhat ang buok lawang sadya, sumagawa jiyama sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In kalawang-lawangan sin sulga maukab na, ukawun na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ghulliqat abwabun nar, ibang matambol na in kalawang-lawangan sin apinarka jahannam. Pag-ubos, kahukutan, makapos na im mga kasaytan-saytanan hawak to dumunggo dumatong na in bulan Ramadan. Amuyan ding ha mga kalabihan, kalagguan sin bulan Ramadan. Bulan myulya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu alayhi salatu wassalam, Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama'. Longsin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam apabila dumatong na imbulan Ramadan, maukab na in kalawang-lawangan sin kalangit-langitan. Wa hadha yubashshiru bil khair. Wa hadha yubashshiruhu bil khair.
ini ummat al-Islam pagpakuyag pa mga sila bariman akarayawan diara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Akar na in Allahu subhanahu wa ta'ala dihilan niya in mga ipon niya sin uno-uno jinisan karayawan halaw man simbulan Ramadan. Wa yahdihim li anwa'i ta'at. Iban hidayatan sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala maun pa huminang sin jinisan tiwayhuan sin pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban tawpikan sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala in mga kakahinang nila halaw man simbulan Ramadan li asbabi dukhulil jannah. Asawab sin pagsud nila palom sin sulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wan najati minan nar. Iban salamatun sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala hapinar ka jahannam. Mga kamaasan na muhakama Islam, ang kansuway na to, di haman-hamanun, suway kita magsadya, abulan magdaratong-datong, bulan lipat bang lipat in karayawan niya. Iwan bulan doon panaukon sin Allahu subhanahu wa ta'ala in rahmat niya. Wa yahuttul khataya long sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iwan papasun igun kiparaton sin Allahu subhanahu wa ta'ala in dusa sin mga sila anak apu Adam bariman patuhan. Wa yastajibu du'a. Iwan tay maun sin Allahu subhanahu wa ta'ala in pangindua. Uno-uno pangindua sin ipon niya tudyo patuhan. Tay maun sin Allahu subhanahu wa ta'ala dayng hasawabini ayaw kita masumo. Mangindua pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Akarna in Allahu subhanahu wa ta'ala marugal siya, karugalan niya ataw kan kabungsihan niya, kahuskawan niya in ipon niya. Amuin di na madto mangayo patuhar Rabbul Alamin. Biasin sa kaula-ula wayroon na hajat niya patuhan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alay. Isiusyo long sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in di mangayo patuhar Rabbul Alamin karugalan sa sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Angkan nasabot sin syair magdaraman laung niya la tas'alan na bunayya Adam hajatan was'alil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Laung si magdaraman syair hawakto na kauna la tas'alan na bunayya Adam hajatan. Ayaw kau mangayo papagkahimo pahanak apo Adam sin uno-uno hajat mo. Labi-labi na bang niya di kakausan ni real kay mo. Ayaw kau manglugos papagkahimo impangayoon minambuk parakala hari niya kakausan. Was'alil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Sumagawa pangayo ko pa Allahu subhanahu wa ta'ala akar na inlawang pangangayuan madtupatuhan wayroon di magkatambul ukab-ukaban inlawang si pangindua tudyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. In Allahu subhanahu wa ta'ala karugalan niya, kahuskawan niya atawakan kabungsihan niya in ipon niya amuin mga sila maliso isab mangindua atawakan mga yumadtukan niya. Biasin sa kaula-ula wayroon na hajat niya patuhan. Biasin sa kaula-ula amuin kontento na siya mga riziki kanya sin Allahu ta'ala atawakan amuin ni'mat kanya sin Tuhan.
Diya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala papangayoon. In Allah subhanahu wa ta'ala karukalan niya, kahuskawan niya, in isiyusyo hindi mga yumadtukan niya. Sarta kalasahan niya, in ipon niya, bangdaran nangangayo patuhan. Wabunayyu Adam hina yus'alu yagdabu. Adapun sabiin anak ka po Adam, bangkaw nadaran nangayo madtukan niya, ang palianat mo, konsum ko ni sa matunay sabkaw kanya, mangayo sin hajat mo, na dukalan tuan kay mo in anak ka po Adam in pagkahimo. Yan na isablong niya hikuan. Yan na isablong niya hikuan niyaon. Mga yung na isabsaon long niya. Akar na wayroon dikta mablim imano siya. Akar na karya sali simano siya ding hakapagpapanjarikan niya sintuhan. Ang kanbiyaway taang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita mangayo sin uno-uno pangayo unta. Ihangla tamadto pa Allah subhanahu wa ta'ala. In daman ini, kabtangan ini, nasabot sinhambuok Sheikh Abdurazak Al-Badar, hamodo niya, ad-du'a alladhi lam yurad. Nasabot sinhambuok Sheikh Abdurazak Al-Badar, hafidhahullah subhanahu wa ta'ala. Wabunayyu Adam hina yus'al yagdabu. Adapun long niya in anak ka po Adam, bangkaw nadaran nangayo madtukan niya, dukalan tuan. Narihay ni wayastajibu du'a. Tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, impangayo simbar iman, uno-uno na, pangindua amo patuhan Rabbul Alamin. Ayaw sadya kaw masumo, ayaw mo blima in Tuhan Rabbul Alamin, bukon sa ukat amuin nang indua akaw kawayaan mo sa roon doon magmanyatakan. Adakala yadto naka sadya atawakan tiyataw sin Allah Ta'ala hadlaw qiyamah. Deng mga kalabyan simbulan Ramadan. Ibang biulan sangang kita sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tungod pa amuin, maglumba, suway maglumba-lumba pahinang marayaw. Karna, imbulan ini, bulan bukunda siya tatap. Ang kabulan, katloan adlaw ra siya, tumaykod na isabkato imbulan myulya sin Allah Ta'ala, amo na imbulan Ramadan. Biulan sangang kita sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, insuway kita maglumba-lumba maun, paamuin hinang jinisan sim mga hinang amal salih minas salati was sadaqati wal ikthar min tilawatil Quran. Amuin hinang deng naman na hinang pagsambahayang, uno-uno na sambahayang wajib atau akan sunnat. Bita ang kita sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam insuway tapataurun sambahayang. Sambahayang fardu iwan sin sambahayang sunnat labi aula. Was sadaqah iwan sinamuim pagsadaqah. Indayahan suway siya di magikot hawak tuyan. Akarna in pagsadaqah niya lipat manglipat in karayawan halom niya. Iwan in pagsadaqah in siya deng ha mga sipat si mga sila bariman. In mga sila balmurah sipat sin mga sila bariman. Wal ikthar min tilawatil Quran. Yung biulan sangan kita sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in papataurun in pagbasa ta sin Quran al-Karim. Fil layli wan nahar. Dum iwan sin adlaw. Wal istighfar iwan sin amuim pamung sin istighfar. Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Iwan simpamong la hawla wa la quwwata illa billah. Ila ghairi hadha min wujuhil khair. Iwan marukaing paring hamanga tiway huan sin karayawan. Wa min dhalika al-ikthar minas sadaqah. Iwan biulan sangan kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan yan imagsadaqta wal ihsan iwan magmarayaw. Wad da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala
iwan amuin magdakwa ha mga sila mapatut magdakwa. Magpasaplag sin aga ma Islam amuin mga sila tao biyusan ilmu sin Tuhan Rabbul Alamin. Insuway sila di magliso-liso, insuway sila amuin lumungkahad, amuin mga sila tao tupot atawakan patut amuin manawag-tawag ha ka ma Islam. Wa ta'limil ilm, iwan manghindo sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalik al-amru bil ma'ruf, damikyan iwan amuin manawag-tawag maum pahinang marayaw. Wan nahyi 'anil munkar, mangdaaki pahinang marayaw iwan manglangi dayng hauno-uno inang munkar. Inang mangi patuhar Rabbul Alamin bil uslub al hasan, doon haran marayaw. Wal kalam at tayyib wal rifq, iwan hakabtangan marayaw, iwan hanunot pa mga sila dadakwahan. Wa yaqulu alayhi salatu wassalam, sabdasin Nabi sallallahu alayhi wasallam, kullu amal ibni Adam lahul hasanat. Ingkatan sin hinang sin anak apu Adam inseni aun karayawan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, in karayawan niya hangku intaud niya. Ila 700 di'fin. Sambil lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala pakapituan kalipat habulan sin Ramadan. Na ingkatan tiwayhuan hinang marayaw nagkasabot lipatun niya tusin Allah subhanahu wa ta'ala akarna kimugdan habulan Ramadan. Illa saum, malaingkan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa. Wayroon na tiyuhila sin Nabi, way na tiyuhila sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan niya. Fa innahu li, long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith al-Quds, fa innahu li, farman sin Allah ta'ala bunal tuod in puasayan kako. Wa ana ajizi bihi, iwan ako impatutumong basayan. Yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Tinggalan nila in syahwat nila, in hawa nafsu nila, iwan sim pagkaon marayaw, damikyan iwan sim pag-inom min ajli, dayang hakarna kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walis saim farhatan, iwan ha mga sila tao nagpupuasa bang dumatong na imbulan Ramadan, aun dua kakuyakan irihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila adlaw qiyama. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Amuna impanagnaan kakuyakan bang sila hawaktu mamuka na sin amuim bubukaan niyaon. Ini karuan niya farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ini karwa kakuyakan sa laggu amuna imag himatungan kau magbak iwan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Wali khulufi fammi saim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Khulufu fammi yani ar-raihatu allati yusaddiru min al-jawf. Wala siyama 'inda akhir an-nahar. Iwan long sin Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala hadith al-Quds sugpat sin hadith kaina, iwan inamuin simud sin tao magpupuasa, amuin hamot niya lawi long sin Allah subhanahu wa ta'ala dayng halana kasturi. Amuyan indeng ha mga baita sin Allah subhanahu wa ta'ala hadith al-Quds. Dahil nga sawabi ni mga ummat al-Islam, mga kamasan sing kami, maray na mabut in waktu sing kitan niyo.
Mura-murahan papagmumpa aton sintuhar Rabbul Alamin indeng ha mga maniutiyo pangadjian. Mura-murahan taufikan kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala iminang marayaw. Falwajib 'alal mu'min ay yattaqillah subhanahu wa ta'ala. Inwajib patut hinangon si mga beriman in magmabuwa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magtawat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala bang dumatong na Ramadan. Iwan patauron niya istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna in istighfar in ini nagdara sin karayawan sa taud-taud. Nagdara sinamuin ni'mat riziki sa taud-taud umat al-Islam. Dahing hasawabi ni miyawot na hati kin wakto mura-murahan bang man kitanyo paabuton pasarayaw-rayaw bulan mura-murahan bang man ingkitanyo lumasig ataw akan tumaki hay ng ibadat tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala wa as'al Allah subhanahu wa ta'ala ay yuwaffiqana jami'an وسائر المسلمين لإكمال صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يبلغنا وللمسلمين صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ونقف عند هذا مغسران سقول كنيكتان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.